tumhan dikan kimi kardom padir lo kardom nilimen ke long kiri terang nili harap bisunar sareli boys hostel hikim kerang 2020 early haladak CM sir ningke me penajok hadata kal bidang te kal bipu laso alangli lam jak bitikang si so teng pensi alangli haladak rat amai pielong lam jak bitikang lo lasi upai kelam lu stemila lockdown corona lockdown 2020 bangke doko masih dan 2021 pensi kim rang pon bom lo lasi halas tak kim rang bom hotame bisonat according je doan tame atokono kal bidoan stame ningarong lo lasi halatak kim kerang tame thangnat ni dumana pasun konpe la pente ladak kim rang bom hu non puta kim rang pon bom la lasi juga damtang Oktober ciklopan lo alangli RTI activist kusiku donesor longfar alangli nilifan kaike ta phun pensi nilifan nanti stawar ada la si alangli bangke kene khalasu kikim kerang apu taksi alangli poisa nang dimandun tangkanan dimandun la so tangkanan dimandun magalalo dak JI tentom peron alangli dimanta pulo la si nilifan bangke last 30 November ko sikipo la 30 November aprang yung sinali poisa na pipe puladangte 30 pena pipe diri tum jadi step teme deng ko sikipo la si alang ni ke kajula mating de amreng constituency pensi kichurpu la si alang ni claim jima la si esona mai sodalang ni claim yang jipolo khala daki kim kerang non puta kim rang bomla atia dak manager non pura dobom atia dak project non pura jujela khala dak non boundary wala tangalo le pen architecture ju rong party rong be le pen akola thong no pe statue to me tang lo le pen boss hostel to me tang lo pen non aprang aso thake par do poni phanta non ni tum kim rang kon plo le pen non ke claim ke tam ji la non kene hola kilo kuna po kitchen room dola la pen ko dak rest house dola la silason alang ni tangka maha nangke hang dun thap hadak kabie khai do pu kalbitang de kalbi matha thepe alang ni lason nangke ther ke hapen ke la so jeni pa sendiri cica kon edelo ate alang di adisita dili phan confrontation dopen tingki sarang kunili phan nang pupe alang ni kaike ta phun sine kolkol ni phan alang ni bangke 30 November aprang poisa nang pinang po lakso approve ke non ilong tado juga damtang karbila damai laso reception committee ke sengan di mata lang ni punang ko laso sa tabe non pula dilong recording do alang ni gibu bangke 30 November aprang sinang ni itma cingki napa juje kulutan te la so apu thak bangke jadi step teme deng ko tamane ko pilo 30 November mane pinon ari chang samri na lasi lasona muni tumhan ke khe kaching hon pang khe gabe ku chini lor pensi niri sedame alang ni lason extortionist ke chok chip go joine pa chalang liphan FIR pi chok nilitum 2001 pen kam cheng pon bom lo lasi kam cheng pon administrative approval AA to school la tang pon FS itu campaign pon bom lo la so si continue non puta campaign pon bom lo la si non ke claim ta do big la si kama yang continue si claim bom la non rest house ki kim da dola la pen ko security to my hand ki kim ta dola la si dilutum phan la sonang karbok thapa bangke nili phan la sonang karbok thapa nga chokche apositi di bangke la ni phan pulo
details alang li 15 Finance Commission akam ke claim ke dam koson ma kupu ma chili ne pin ba ganili phanar bok thabara panga chokche athe nili kehla dak ice cream tang non la January February mo si patang lapche di bang ke lakre pho la so lakre pho bang ke JE thengtom terona tumhanda pulo dotot tumhanda pulo gari lo hang det chi alang tum ke ther ke hap lasi alang li RTI awada dur ke lason kalima posi di mathata RTI awada dur ke lam thu lam yok pansi chiki je thanang ji alang li ani sita dili phan confrontation to de kaita phun sinang athana ke ha lasi lason amuni tumke political leader puta hokdam nang nema posi non ke bang jilangani thame amreng homosti long kedo atokan lo karbi atuman khada ni ka chuni bang kala lo asilason extortionist akam ke claim jongsi alang li claim bom lang kulo tangte alang li ke koson sik ei kaching hon long di long pat kaching thurjia alang li koson sik claim kon thekko kosin ni jong hon tante latangkan lakre phone ha bu nami tum ahin besti kan ma te pipe ni tuma hin man pipe alang ni ke non puta chitong sarpen le bating ki sarpen ta nang he phun pe nang thera na khabare lo rab det pen ke ko lang ni phun nang thera na hab ma det pen ke ni lige alang ni phang ke extortion pi ala li ko mal te pen alang ni JE ta kali engineer ta kali tapi authority yang ni takali si nili panon makam patang serap ala ni kumar pasti nili jongkon nili hin pen kamatha pona ting te alang li borsing rong far la pen ako lang li donesor rong far raso ampong kaching ki chithana lang malong nili men le pon alang li borsing rong far ta mi pon lo jela so kam ke continue kam pen bol na puta kam pen bol na pot asila son nang no ke wan pon ke ni bialang li fan ke chok che pusi soda pen bin rem pon lo pen kon non ke bang jilang ani yo se puthun bob lo te nili hin pen me ko bere step dek pon